Mu buzima bwe bwose nta kiganiro n'itangazamakuru yabarijwemo. Mu gihe cy'imyaka irenga 36 ntawe muri Iran wigeze amuvogera cyangwa se ngo amubaze ibibazo bigoye muri rubanda. Ayatollah Khamenei wari umugabo ukomeye muri Iran yose, akaba n'uwari urindishijwe ibanga rikomeye cyane mu isi yose. Uyu mugabo yavutse mu mwaka w'1939 mu mujyi wa Mashhad mu majyaruguru ya Iran. Akura iwabo bakennye ku buryo hari n'ubwo baburaraga, kenshi bagatungwa n'imigati ndetse n'inzabibu zumishijwe. Ibiryo byari biciriritse mu myaka y'icyo gihe. Gusa ibitabo byamuhinduye undi. Uwitwaga Ruhollah Khamenei niwe wamugize uwari we kuva bamenyanye. Ubwo ubuyobozi bw'impinduramatwara yari ishingiye kuri Islamic Revolution yatangiraga mu 1979, Khamenei yabaye umwizerwa igihe kinini. Gusa afungwa inshuro nyinshi kubwo kurwanya ubutegetsi bwari buriho, biza kumuviramo koherezwa mu butayu bwari mu cyaro cy'iyo ngiyo muri Iran hafi na Pakistan. Mu gihe cyo gutsinda kw'impinduramatwara ya Kisilamu mu 1979 nanone buri cyose cyarahindutse. Muri icyo gihe yahise agirwa umudepite, ibintu byari bisobanuye ko ayisaba na minisitiri w'umutekano mu gihugu. Bivuze ko yari ahawe kuyobora uyu mutwe. Mu mwaka wakurikiyeho 1981 yahise aba perezida wa Iran. Ariko nanone wakoze kwisanga ahangaha kuri uyu muyoboro wa YouTube Trick Boss Updates. Icyo usabwa nk'umukunzi cyangwa se umufasha, kanda subscribe ubundi tujye twibanira. Wibuke ko kandi bakunda cyane. Muri uyu mwaka kandi ubwo yari arimo yigisha mu musigiti wa Tehran, bombe karundura yarabamanukiye imukomeretsa ndetse ihagarika imikorere y'ukuboko kwe kw'iburyo. Ibintu byamuviriyemo kwiga ndetse no kumenya no kunonzora neza gukoresha ukuboko kw'ibumoso. Inkuru y'ubwamamare bwe yaje neza mu mwaka w'1989 ubwo wari umukuru w'ikirenga Ayatollah Khamenei yapfaga. Khamenei nibwo yatoranyijwe kuba uw'ikirenga. Ibyakurikiye ni ubuyobozi bwe hafi ibinyacumi 4 ku ngoma. Yari afite ijambo rya nyuma kuri byose, haba kirimbuzi ndetse n'ibindi. Imitwe nka Hamas, Hezbollah yabaga hayitera inkunga kugira ngo azivuna abanzi be. Umubano we na Israel ndetse na Amerika ntiwigeze uba mwiza habe na gato ku by'ibisasu kirimbuzi. Ntiyumvaga uburyo bamugenzuraga kandi igihugu cye kigenga. Wibuke ko ibisasu kirimbuzi bayimushinjije kuva kera. Mu mwaka wa 2015 Iran na Amerika bari bagerageje kumvikana ndetse banasinya amasezerano y'ubwumvikane ku ngoma y'uwari umwirabura wari uyoboye Amerika ku nshuro ya mbere, Barack Obama. Gusa mu 2018 Trump yazanye izindi ngamba, ahita afata ibyemezo byo guhagarika no gucana umubano na Iran ku byari byarakozwe na Barack Obama. Mu 2009 ubwo amatora atabaga, abagerageje kwishora mu mihanda bose uyu mugabo yabanyujije mu rusoro, ndavuga muri Iran. Mu 2012 nabwo bibuko. Gusa uko byabaga kose ubusobanuro bwabaga bumwe, ati ibi byose mubona ni imigambi no gushaka kwa Amerika. Kandi wibuke ko ibi byatangazwaga n'ubundi n'itangazamakuru byo mu burengerazuba bw'isi. Gusa nubwo imbere yabibashaga, igitutu cyo hanze cyazaga ari cyinshi. Mu kwa gatandatu kwa 2025 Israel yabatayeho umuriro, ivuga ko yari iri gusenya inganda za nucleaire bari batangiye kubaka ndetse banageze kurenga iyo mishinga. Mu bihe byakurikiyeho imyigaragambyo y'ibijyanye no gutakaza agaciro kw'ifaranga rya Iran yabaye myinshi muri Iran. Gusa nanone wa musaza agasubiramo ati ibi ni ugushaka ndetse biri munsi y'uko hakwa Amerika ndetse na Israel. Ibyo byose twavuze by'inkuru ye byose byipfundikiye ku itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2026 ubwo indege za Amerika ndetse na Israel zasutse umuriro mu nyubako yari ari kubarizwamo. Ibyo bikavugwa ko amakuru yaturutse kuri za kamera ndetse n'ubundi butasi buremereye Israel na Amerika bambukabyeho bakamenya aherereye.
bityo bakamuhitana. Umunyabigwi ukunzwe, uhagarariye Imana ku babyemera, yahitanywe n'izo ndege zihutaga cyane. Njye nari Trika Boss. YouTube ni Trika Boss Update, TikTok ni Trika Boss, Instagram ni Trika Boss. Ndabakunda cyane, munyere ku rukundo this way.